Seperti biasa, rutin harian Tuan Azam menerima pelbagai appointment untuk pasiennya untuk dirawat di pusat rawatan. Pelbagai ragam dan juga keluhan pasien dari segi medis dan non-medis dirungkaikan dan diselesaikan satu persatu oleh Tuan Azam. Sewaktu Tuan Azam sedang proses merawat pasien di dalam bilik rawatan, tiba-tiba ada pasien yang baru hadir ke pusat rawatan terus langsung pengsan sewaktu dia sampai di hadapan pusat rawatan tersebut. Lalu, di sini merasakan ada titik keanehan yang terjadi kerana sewaktu pasien baru tiba di pusat rawatan telah pengsan malah terjadinya kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahi rahmatnya kepada kita semua. Kembali lagi ke channel YouTube Azam Saraf. Untuk selengkapnya, sila semak video lebih lanjut. Takut lari kat jalan dia pegang. Assalamualaikum. Siapa bunuh dah? Pegang mak awak datang. Takut dia lari tak ke belakang je, bukan masalah apa. Allah ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyallahu allazi nazala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Mau keluar ke tak mau keluar? Ha? Sekarang nak keluar ke tidak? Nak keluar ke tidak? Aku sayang dia. Sayang ni. Pergi. Ha. Macam mana? Sakit. Sekarang nak keluar ke tidak? Oh no. Ha? Sekarang mau keluar tidak? Ha? No. Sakit. Bilang alamin. Walidni haki sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelah lagi bawa. Semua keluar, semua keluar, ambil semua keluar. Lewat nafas, lewat muntah dengan kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Keluar lewat nafas, lewat muntah dengan kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu allazi nazala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu allazi nazala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wan, panasina syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ala ali Sayyidina Muhammad. Sebenarnya macam ni Ustaz, saya nak jumpa saya kemarin tu, alasannya apa? alasan dia kawan saya semua. Dia kata sebab sarau kan saya tak boleh, dia tak boleh jalan langsung. Dia start, bila sampai sini tadi dah macam tangan kita dah macam tu, dah. Saya longgar dah kan? Dah. Belakang sikit. Belakang sikit. Okay. Ini kepalanya yang kepala yang stres tadi tu. Tenang aja, tenang. Oh ya Allah. Tenang aja, tenang. Tenang aja, tenang. Sikit lagi. Lega? Lega kan? Saya stres, apa dia tak stres?
Tak stres ya? Tak. Itulah. Saya nak cari apa, tak ada apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dia ujian Allah SWT untuk kita. Ya?